I tried to tackle a lot of subjects in a short amount of time. But look, I know there are some processes that Serbia needs to address internally, and they're all processes of aligning with various European Union requirements for their members. I have no doubt that Serbia will eventually achieve what it needs to do and will continue a very clear movement toward and finally as a member of the European Union. U Srbiji postoji mnogo procesa koji se dešavaju i smatram da Srbija u svakom od tih procesa pokušava da se uskladi sa zahtevima i očekivanjima Europske unije, tako da i u ovom slučaju takođe isti slučaj. Smatram da će na kraju Srbija uspeti da se uskladi sa svim zahtevima članstva u Europskoj uniji i pridružiti se. But right now we're here to make sure that we can help people reduce their energy bills per month, and also help Serbia gain more energy independence in the process. Trenutno smo u Valjevu kako bismo pomogli građanima Valjeva da smanje svoje mesečne račune potrošnje energije i da pomognemo Srbiji da se više energetski osamostali, da ne bude energetski zavisna samo od jednog izvora.